te Allah subhanahu wa taala e hoore makko o yo yiɗa tooñooɓe nden noon ne gassa taw neɗɗo o so omo haala o haalirta ko majjere goɗɗo o taw anndu tigi ene fefindo ene haala nden ne waɗɗi en enen kollen mabadi uji diine l'islam ɗi kawruɗen e mum mbele haa ɓe ndonka faamde hoto ɓe jaltinirten e nder l'islam taw so gooto e maɓɓe windi janngo wi en gona julɓe ko pefindiɗo ko penɗo tefa lanatullahi alal kadibin eɗen kaala mbiyen diine men ko diine l'islam tawi wona enen mbi ko cosɗo ngal ɗo dental hadratu mirza goulam ahmed alayhi salam e ɗemgal makko e defte makko o wi diine mo gonɗinɗen o de ko diine l'islam naatata e dental men so wona on natɗo e diine l'islam o rewi deftere allah sunna nelaɗo sallallah alih wa sallam ɓurɗo windere kala o gonɗini allah o gonɗini nelaɗo makko tedduɗo jurumdeero kono kadi o gonɗini ñalawma ummital o gonɗini aljanna kam e jeygol kala ina ngoodi o fodi o qirri e nder hoore makko wonde o wonta dartude diine goɗɗo ko wona diine l'islam ko e diine l'islam kadi o fiɓi mayde inchallah ko o woni jeeyaɗo e nder dental meɗen ka haala o haali ɗum ko e jusu 19 deftere makko wiyetede khazain rouhaniya kitabu mawahibu rrahman e less damal to wiyata attalimu lil jamaa ɗum fof e waade noon ka haala fof e labtude eɗen jeeya heddiɓe ne gaskitina e men wonde eɗen jogii diine mo wona diine l'islam ɓe nandi dina e men dental biyetengal baha'i yina en ɓe ngannduɗaa ene gonɗini diine maɓɓe biyeteɗo diine baha'i eɓe gonɗini deftere maɓɓe wiyetende al aqdas walla sahaaji ɓe en nanni dina en e masuni yina en ɓe ngannduɗaa ngala diine eko wona ɓen eɓe noddito fenaande ete eɓe mbiya koɓe julɓe kono noon ɓe lundima goonga ɓe pefindima e dow men fenaande wa lanatullahi alal kadibin kuddi allah yo won e dow fenoɓe ɗiɗi ko nelaaɗo sallallah alih wa sallam wonde ko kañum woni timmode annabaɓe ɗum eɗen gonɗini ɗum eɗen piɓi nelaaɗo sallallahu alih wa sallam kanko ɓuri nelaaɓe kala kanko woni timmode annabaɓe hono no imam ngal ɗo dental windiri o wi eɗen piɓi kay wonde nelaaɗo men kanko ɓuri nelaaɓe kala nelaaɗo men ɓuri annabaɓe kala kanko woni timmode annabaɓe kono kadi kanko ɓuri dendagal yawtuɓe e aroɓe kala o haali ɗum koye deftere makko wiyetende mir'atu kamalatul islam hello 367 o haali kadi to deftere makko kitabu hamamatil bouchra hello 164 o wi mi wondi teddungal allah e mangu makko komi juulɗo mboɗo gonɗini allah mboɗo gonɗini defte allah mboɗo gonɗini nelaɓe allah e malaikaji mum mboɗo gonɗini ummital caggal mayde mboɗo gonɗini wonde nelaɗo men mouhammad sallllahu alayhi wa sallam kanko ɓuri nelaɓe kala kono kadi mboɗo gonɗini wonde kanko woni timmode annabaɓe nden noon so neɗɗo askitini e men wonde eɗen pirti timmode annabagal ngal walla o askitini e men en gonɗinani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonde kanko woni timmode annabaɓe o fefidima e dow men fenade kono kadi o fefidima e dow allah e dow yimɓe kala wa lanatullahi alal kadibina kuddi allah yo won e dow fenoɓe tati eɗen gonɗini en ngala deftere so wona alqouranil karim eɗen gonɗini wonde alqouranil karim kañum woni deftere ɓurde e defte asmaniyankoje kala ɗe allah jippinno kayre ɓuri denndangal kayitaji jippinanoɗi eɗen nganndi deftere ala caggal mayre eɗen nganndi ko momtata ñaawooje mayre ala ko ɗum woni ko cosɗo ngal ɗo dental feññini to deftere makko wiyetende al khutbatul ilhamiya hello 300 o wi alqouranil karim ne jogii huunde mawnde ɓurde mawnude e kala huunde alqur'ana ko kañum woni ñaawoowo ko kañum woni jiwtuɗo e denndaangal defte asmaniyankoje kala alqur'anul karim ko kañum rendini denndaangal hujjaaji kono ko kañum denndaangal sari denndaangal añɓe bonni penaale maɓɓe kala ko deftere nde ngannduɗaa e nde feññini kala hunde ne feññinaa e mayre deftere nde ngannduɗaa kabaruuji jawtuɓe nana e mayre kono kadi kabaruuji arooɓe nana e mayre ko deftere nde ngannduɗaa fenaande walla meere naatta e mayre iwrataande yeeso walla caggal ko deftere nde ngannduɗaa ko annoora joom men ɓurɗo towde o jokki haa jooni omo haala to deftere makko wiyetende dafiul wasawis hello 21 o wi mi gonɗini annabi men mouhammad kanko woni timmode annabaaɓe mboɗo gonɗini deftere men alqouranil karim ko kañum woni laawol peewal annabi ala mo eɗen ñemtina so wonaa cuɓaaɗo o deftere alana en nde eɗen ndewa so wonaa alqouranil karim ɓurde defte kala eɗen gonɗini annabi sallallah alih wa sallam kanko woni kohowo ɓiɓɓe adama kala kanko woni kohowo nelaaɓe kala eɗen gonɗini wonde koɗo makko ɗo allah timmini annabaaɓe
eɗen gonɗini wonde alqur'ana telɗo ko deenaɗo caggal nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam e baylugol wayloɓe walla bonande bonnoɓe ñawore makko momtetake ɓeydetake ustetake caggal nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam kono kadi hay gonɗuɗo goto aroytaɗo Allah wahyomo wahyu taw wahyo no lutodiri alqur'anul karim nden noon so tawi ko ni cosɗo ngal ɗo dental wi so neɗɗo askitini e men wonde eɗen gonɗini deftere wonde ko wona alqur'anul karim walla o nandidini en e bahaiyina en gonɗinɓe deftere mabɓe agdas nden ganduɗa eɓe ngaaji wonde nden deftere momti ñawoje alqur'anul karim gande de o fefindima e dow men fenade labtude kono wala anatullahi alal kadibina kuddi Allah yo won e dow fenoɓe nayi enen eɗen dagna ko Allah dagni e ko nelaɗo mum dagni eɗen karmini ko Allah harmini e ko nelaɗo mum harmini eɗen gonɗini jogli l'islam joyi seedade deweteɗo ala so wona Allah Muhammadou ko nelaɗo makko eɗen ñimna julde eɗen totta asakal eɗen koora lewru koor eɗen kajjoya suudu kaaba so en kattani ka haala woni ko cosɗo ngal ɗo dental laɓɓini o wi taw haalde mo deftere makko ne wiye nurul haq jusu gadiɗo hello joyi o wi enen ko en julɓe eɗen gonɗini Allah gooto telɗuɗo eɗen mbiya la ilaha illallah dewreɗo ala so wona kanko eɗen gonɗini deftere makko wiyetende alqouranul karim e nelaɗo makko mo ganduɗa ko Muhammad timmode annabaɓe eɗen gonɗini malaikaji eɗen gonɗini ñalawma ummital eɗen gonɗini aljanna kam e jeygol eɗen juula eɗen koora eɗen kuccita funnangue eɗen karmina ko Allah harmini kam e nelaɗo mum eɗen dagna ko Allah dagni kam e nelaɗo makko en ɓeydata e dow sharia hay hunde en gustata hen hay fodde gabbel zarra eɗen jaaɓi kala ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam addi so en paami e so en paamani sirru mum kadi e so en keftani haqiqa mum kala eɗen gonɗini enen e ɓuural Allah e moƴƴere makko ko en julɓe ko en wurtolinɓe Allah omo jokki omo haala e deftere makko witende anjam atham o wi diine alana en so wona l'islam deftere alana en so wona alqouran karim deftere Allah ganndo mawde nde en ngala annabi so wona Muhammad timmode annabaɓe yo Allah juule makko hisnamo yo Allah waɗe makko barke o waɗa añɓe makko jeeya koye yimɓe huɗaɓe ceedoɗe enen eɗen joguiti e deftere Allah teddunde nde eɗen ndewi konnguɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mo ganduɗa ko kanko woni ɓulirde gonga kam e gandal eɗen jaaɓi dendagal ko anduɓe sahabaɓe kawri e mum e on zamanu en ɓeydata hen hay hunde en gustata hen hay hunde koye dow mum guuraten koye dow mum mayeten inchallahu taala mo ɓeydi e oɗo saria fodde gabbel zarra walla o usti hen fodde gabbel zarra o woni kefeero nden noon kuddi Allah woni e makko kuddi yimɓe e malaikaji kala goni e dow makko so tawi ko ni so neɗɗo askitini e men wonde en gonɗinani jogli l'islam walla enen so eɗen juula kuccitten ko banggue goɗɗo to wona kaaba woɓɓe ne mbiya kuccitten ko gadiyan toon to manaratul masih woɓɓe enen ngaaƴo ko toon kajjoyten to gadiyan ɓe nandidinen e bahayinen ɓe ganduɗa soɓe juula walla soɓe kajja ɓe kuccitta ko qabri baɗɗo kariye diine mabɓe toon to ukka walla ko toon ɓe kajjoyta so neɗɗo wi en noon o fefindima e men fenade mawde kuddi Allah yo won e dow fenoɓe wala anatullahi alal kadibin joyi eɗen gonɗini maletake on gaccuɗo oɗo diine l'islam naato e diine goɗɗo bawɗo wonde kala eɗen gonɗini e dow yananede gollal gollowo jaɓetake o jeeye e yimɓe ɓadiɓe Allah so wona nde o jaaɓi dendagal ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam addi kala jaltuɗo e oɗo alqouranul karim walla bonni ñawoje alqouranul karim walla o wi yoga e ñawoje alqouranul karim natti gollude o yalti limanagal ka haala woni ka haali cosɗo ngal ɗo dental biyetegal aljamaatul islamiyatul ahmadiya o wi eɗen gonɗini wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kanko woni timmode annabaɓe kanko woni maande yimɓe jaɓaɓe to Allah kanko woni drapeau mabɓe natata hadara Allah so wona on mo tampon timmode makko woni e mum so wona on dewɗo batte sunna makko golle jaɓetake dewal Allah hay goto jaɓetake so wona caggal nde qirri nelal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tabiri e diine nelaɗo sallallahu alaihi wasallam heddi e lawol makko kono kadi halkima on gaccuɗo lawol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o rewani dendagal sunnaji ɗi nelaɗo addi fodde no wawiri sharia ala caggal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko nuskata deftere makko ala ko nuskata wasiya makko ala ko wassitto konnguɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ala kono kadi hay wulde wotere nandani e waadere e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko aduna mo yalti fodde gabbel zarra e oɗo alqouranil karim o yalti limanagal maletake hay goto ha rewa dendagal ko tabiri selli ga nelaɗo sallallahu alaihi wasallam
mo woppi fodde gabbel zarra e wasiyaji ɗi nelaɗo sa sallam wasi yo andu o bewi o majji o haali kaɗo haala ko deftere makko wiyetende mawahibou rahman hello 6 nden noon so neɗo askitini e men wonde eɗen bonna ñawoore e ñawoje alqouran karim walla eɗen momta yamirore e jamiroje alqouran karim walla eɗen jalta e peewal sunnaji nelaɗo men tedduɗo ko howo yimɓe kam e jinneji kala yo andu o fefindima e men o fenani en o feni e dow yimɓe kala wa laanatullahi alal kadibina kuddi allah yo won e dow fenoɓe nden noon en ceertani e julɓe ɓe hay fodde misqala zarratin e mabadi uji l'islam hoko ceertuɗen ko firoji yoga e gueɗe ɗe ganduɗa jeeyaka e arkanul islam walla arkanul iman ko wayno wahyu beele gasi walla ne heddi ko ɗo ceertuɗen kamɓe ɓe mbi gasi yoga e mabɓe enen mbiɗen wahyu ne heddi ha joni ko wahyu sharia o gasi kono wahyu mo ina fewna julɓe on ne heddi ha joni ɗiɗi ko dendagal annabaɓe ko yimɓe enen mbiɗen kamɓe ɓe mbaɗi yoga e annabaɓe natti wonde yimɓe saabu ɓe mbaɗi ɓe ko Allah walla ko ɓiɓɓe Allah hay so ɓe kalata ɗum ko laaɓi kono golle mabɓe e fimde mabɓe ko ɗum holliri saabu ɓe mbi ɓen mayani nan sara Allah jooɗi eɗen certito mana at tawaffi enen eɗen piri tawaffi so taw tan leylu arani walla nawmu arani firi ko mayde kamɓe ɓe jogui toon manaji goɗɗi ko wona ɗum ɗo certuɗen eɗen certi mana goɗɗo to ɓamtede kamɓe ɓe mbi so Allah wi ɓamti neɗɗo ko ɓandu mum ndu e hoore mum enen mbiɗen ɓamtate ko daraja kono kadi e maqama enen mbiɗen so neɗɗo maayi artata e oɗo aduna kamɓe ɓe mbiye maayi ɓe na garta ɗo joyi holko woni nuzul jippagol kamɓe ɓe mbi jippagol ko immade dow asman tan ara enen eɗen mbi jippagol ko woodede hunde wande fayida tan ko ɗum Allah wirata nuzul ayeji ha heewi e hadiseji ha heewi gaari to Allah wi jippini taw wona dow asman jeeɗiɗi masihu garowo wattande zamanu o enen eɗen piɓi ko dewɗo e nelaɗo sallallah alih w sallam kamɓe ɓe piɓi ko nelanoɗo e bani israil en ko on jogoɗo artude ɗo mana jeetaɓijo ko timmode annabaɓe kamɓe ɓe piɓi timmode annabaɓe firti ko annabi arata caggal nelaɗo sallah alih w sallam enen mbiɗen ko annabi joom sharia arata caggal nelaɗo sallah alih w sallam kono wa amma garowo e nder nelaɗo sallah alih w sallam liggo e dina nelaɗo sallah alih w sallam wonne heddi jeenayyi holko woni jihadi woɓɓe mbiyata jihadi ko yaade wara yimɓe haɗa aduna o fof deeƴ enen mbiɗen jihaade ko tati tan habde firtandu mum jangguinde yimɓe alqouran karim famminde ɗumen diine mumen celluɗo jihaade tokkoso ko habde e gaño kono ɗum waɗi ko sarɗiyeji soɓe kaaɓi e men kaɓene mabɓe saabu ko Allah wi wa qatilu fi sabilillahi alladina yuqatilunakum wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin sappo enen eɗen gonɗini hay aya goto nuskaka e nder alqouran karim hay kelima goto nuskaka hen kamɓe ɓe gonɗini ko heewi ene nuska hen hay soɓe kawrani kamɓe koye mabɓe holno foti nuska won wiɓe fodde 500 aya en nuska e nder alqouran karim woɓɓe garti ha mbi ala kañumen piride kanje foof ko aya 5 tan nuska hen ɓe kawrani enen mbiɗen ko hay aya goto nuskaka e nder alqouran karim nden noon holto caɗele ɗe goƴi caɗele ɗe gartata tan ko haala nelaɗo sallah alih w sallam walata caggal saabu falillahi alhamdu jamaatul islamitul ahmadiya ene jaaɓi ene ñemtini nelaɗo sallah sallam ɓe mbi wata en ñemtini nelaɗo sa sallam ɓe coki ɓe mbari ɓe pi sababu nde ɗum jamaatul islamil ahmadiya ene wiya la ilaha illallah ɓe mbi woto wi kono kadi nelaɗo sallah sallam nde fuɗɗi wiide la ilaha illallah kañum e dental mum ko ɗon jiiɗen wonde ɓe kaɓɓa ɓe piya ɓe jaltina wuuro hande so neɗɗo jeeyaɗo e nder jama he wi la ilaha illallah mouhamadou rasulullah toon to pakistan omo sofe duuɓi 3 kono kadi mo fawe jawdi ha heewde o foti yobde sababu nde wiidemo la ilaha illallah nelaɗo sallah alih sallam yiɗino hajjoyde walla yaade umra yimɓe makko kaɗimo hande e pakistan naɓe kala passeport so tawi ka ahmadiyanke ɓe mbaɗata hen ko tampon mo ganduɗa gayru muslim o wona julɗo pour haddemo yaade makka nelaɗo haɗanoma yaade makka wadde kamɓene ɓe kaɗama yaade makka kono nelaɗo muñi e dow ngal ɗon ɓuural kamɓene ɓe muñi e dow ngal ɗon ɓuural ɗiƴemeji juura kono haɗani ɓe deƴƴi ɓe joftaki kala koɓe jiiɗi feññinde diineji mabɓe eɓe kaɗe kala koɓe jiiɗi wadde ina haaɗe dendagal loroji nelaɗo kam a sahabaɓe adinoɓe pawano ɓe pawama ɗum e dow mabɓe kono haɗani eɓe moƴƴi eɓe deƴƴi wama asbaha leylatu bil bariha ndaw hanki jamma ko nandi e jamma ɓennuɗo o lundiɓe ngal ɗo dental jamaatul islamil ahmadiya ɓe mbaɗi ko ɓuraysiyankoɓe mbanno julɓe adiɓɓe ne wawi taw ɓuraysiyankoɓe mbi ko diine keso fotani arde ɗon eɓe lurdi e julɓe ɓe ha laaɓi enen noon eɗen gaskirino e diine l'islam moɓe gaskirinto o kono ɓe mbi fotani wonde ko ɓuraysiyankoɓe mbaɗatno foof ɓe mbaɗi kono haɗani dendagal ne jaggiti e ko nelaɗo sallah alih w sallam e ko sahabaɓe mum gonno ko
ene gasa ngol ɗo koddirgol kawnigol ko ha Allah holla yimɓe kawis kawniɗo ɗo nelaɗo sa sallam wino ma leñol makko fecco pecce capanɗe jeeɗiɗi tati pecce capanɗe jeeɗiɗi ɗe fof ko jeygol payi so wona wootere o namda ndeye fedde daɗore nde hoko serti e pecce keddiɗɗe o wi daɗata tan ko fedde wonde e mum min e sahababam no min gonirno yowɗo dina l'islam تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي مشكاة المصابيح باب الاعتصام بالسنة لنجلم فكر فكر شبان جديدة تاتي كم بفكو جيمول بفايس وانا فكر واتر بمبي هولدن نلار صلى الله عليه وسلم o wi feccere tawatende ene woni e ko gonmi e mum min e sahaba ne gasa taw ko oɗo sirru Allah yiɗi hollude hannde eɗen mbiya ko en julɓe eɓe mbiya en gona julɓe eɗen mbiya la ilaha illallah eɓe mbiya en mbiyata noon eɗen mbiya assalamu aleykum rahmatullah eɓe mbiya en mbiyata noon eɗen maha jumaji meɗen mbaɗa soroji ɓe mbiya en mbatta en bindata inde Allah e demuɗe galleji meɗen eɗen mbiya eɗen jaahaji ɓe mbiya en jaata ko ɗon elaɗo sallah alih w sallam rewno kono haɗani Allah feññinoyi diine makko nde wonno wal aqibatu lil muttaqina battane fof ko jogiiɓe gonga tan daɗoyta kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz yo Allah wattu en ɓeɗon